Kakinhon Youth Mind Association kepada kawai ni giseng Raymond Sobha jong kisamla kathan ribhoi kala Pynieng menta da umaddur Bashir nyeng jong Menteri Rang Ba Barim Kajela Dr D.D.Lapang mungkin mau burom ya kesenyang jong uni urat ba kasan pertai hatem ribhoi berhapo Kajela barok kawai ya uni umaddur la Pynieng hamadan jong ke ribhoi college bala plipat ba ya uni umad ne kasing ba ar da unihi urat ba kasan pertai Dr D.D.Lapang ubabat menta kum chief advisor ke Sarkar Jela ha kajeng dan lang usimbut Menteri Rang Ba Presiden Tinsong ke Menteri Sarkar kong Amperin Lingdo ki MLA ba Meril Bonds Aim ba Charles Marngar lembat kiwe u Dr D.D.Lapang haba ajing kren ula ai kublai ya ke Young Mind Association ke blakan mau burom yu da babu sendan dau moddur uban ne syirta ha kani ke sengi ke Young Mind Association kala pen ipat baru ya ke jingruai ke babatai lingkot chhang ki kam bat ke jing sakri pat ba jong Dr Lapang ya ke district bat ke jela baro kawai apakah kiran ba jong juga send Young Minds. Yuan ke Young Minds melalui Yuan. Young ni dan katunhon kabangikot Young Minds Society. Ingiwan man pan kabon napi ba penai hukum yang ini bangla penting Young Wat bagi buah jaga kabangi siau bagai mambabe. Na kali ke kita ke umai. Yung bangi dek kita na kain mohon mong dari headquarter kami. Ang menurut kita sendiri ni. Kau kena na. Dr. Lapang ba kali direksi kong kong ini. Bagi kau sama dengan mindset. We appreciate your contribution to the faith. But in the East Khasi Hills Road, in IFP, nama pinang in Kushosa, pinang crowd, pinang continue ban advice ini, iba shimbentai yang kami kesan berkait. Semua ini makpesun bidang kami, represent yang government bidang ini berarut niwan. Bangin ketilang hak resmi appreciate banget ya Young Mind Association pak nangde ini kami buhang dari senenging but non-pot appreciate banget ekor ngasno ba uday ba kuhuli kami kamtam lele kumilayo kumilete dekat bagi Dr. Lapang but we don't tahu kecing ero but kecing kemen bangin don berkat Lese pun ba wo ini kita plan tengah ngai sini ya kelekam kelekui kelekam berhatam bang ini pun ikut sama nilai benang burom yang itu dinogila jongi tengok kilek itu YMA ya keren beri mana ini unjur kelekui kelekam berhatam ba naga yang Young Minds sekali hari boy display yang kelekor mantai itu ya diskusian junyi iba Presiden Tinsong nanti Dr. Amperin Lingdo ibadi Minister of Health nanti MLA iba Meril Bonds iba Charles Marngar nanti iba People belum Presiden juga ada nanti baru kirun ba ilong pa kamtam ke play pang YMA badengnya